Shija biratari wa gospel abire na ishongoro abachwezi cyo nico kubanza ine wino ekindi ebyeshongoro byebyabe na ishongoro abe bitamu bwarahanga naba ningambe cy'abampurikirize muhurire byeshongoro bya Jackie muhurire nebyeshongoro byeye muza kutanisa nango mu nyoni basakwa ni ishongoro ufumbera runyarwanda bibarimo kucenga kunka Jackie na ishongoro runyankore ruciga nuri abe na ishongoro runyankore ruciga batabira atari kwishongora byeshongoro bya gospel abire na ishongoro byeshongoro byo kucwera ne manja no kurengurana gospel music ministry twine mbyeshongoro byo kwishongora turi kurengurana tucwera ne manja so ninshaba ngo barumba kigamba abaganda binifumu negira ngo umuriya mamba abere umunavumaganye kikacyona yes abashonga bire naya turamukace ukabira atakugamba Yesu abo ko watandika cyeshongoro cyo kubanza no kwendera muheru tina hakwimvorovinga murahanga abire nagamba byoni biri umunsi atakwimvorovinga murahanga kimuretera yaba not qualified to be a gospel musician or a gospel minister. Echa kabiri omushijogu according to information nyine information nunge hamira wanda nikana bwini abira ryo mufumu abira ryo mufumu omukaye abira yombekire kikanko mukure mu ngurege yombekire ko biro big man ngondekire bukace nyongerero ecyo kubanza ashifa yabuze cyo kibuzo kunkana nyene kibuzo kuzo wa Jackie Steam clarifying achiyana nyongera kiyagamba Jackie turebera bishongozi binji because naba nindeba umyaka inatandije Jackie izire mwaka shangoro de nyunka na ishongwire ngani neso mwana wa Daudi nawe yija ya joininga hakahachiro tepu zarga numato akamba cyama tubategatega mu hari munonga tepu zargaho hija CD nazo zargaho hija flash na flash zirgaho tutwatandika kutamburana na bajete akukugena na kukacumita muriya bakiye bishonguruka ni hard disk ne mukoko amina so music ijana yibuka generation to generation kugira ngo tufite ngo generation age Jackie noza kweshongora live ninga noza kwata CD ogiteke n'ubwite kambuzo bishye abako arabatachura ninga noza kwata CD ogitemu hotel abakuba nundi jona ndachi achura ekindi ninyenda clarify ngakigambo kiyagamba ngo mushongozi w'ubishongoro byenjiri ndukutandika n'ecyaha kigo kiri mu Zaburi 50 rwabirunarumwe kahima wachikwata Zaburi ya 50 rwabirunarumwe ndugira ngo ibi byona ukabikora nakwetsa watekateka ngo ninyinganira kimwe niwe kunka ndiyakwana mbikoratanise umisho gawe omuchizo bakweta Levi nyina clarifying official numanya abamwana babira bayiguru he was not a gospel artist according to my experience and my calling kuruhanganye simkuhereza omusheja biratari wa gospel abire na ishongoro rabachwezi cyo nico kubanza ine wino ekindi ebyeshongoro byebyabe na ishongoro abe bitamu bwarahanga naba ningambe cy'abampurikirize muhurire byeshongoro bya Jackie muhurire nebyeshongoro byeye muza kutanisa nango mu nyoni basakwa ni ishongoro ufumbera runyarwanda bibarimo kucenga kunka Jackie na ishongoro runyankore ruciga nuri abe na ishongoro runyankore ruciga batabira atari kwishongora byeshongoro bya gospel abire na ishongoro byeshongoro byo kucwera ne manja no kurengurana gospel music ministry twine mbyeshongoro byo kwishongora turi kurengurana tucwera ne manja so ninshaba ngo barumba kigamba abaganda binifumu negira ngo umuriya mamba abere umunavumaganye kikacyona yes abashonga bire naya turamukace ukabira atakugamba Yesu abo ko watandika cyeshongoro cyo kubanza no kwendera muheru tina hakwimvorovinga murahanga abire nagamba byoni biri umunsi atakwimvorovinga murahanga kimuretera yaba not qualified to be a gospel musician or a gospel minister. Echa kabiri omushijogu according to information nyine information nunge hamira wanda nikana bwini abira ryo mufumu omukaye abira yombekire kikanko mukure mu ngurege yombekire ko bire noza tutahayo obire nokora
nibageta appointment wizo atakumanya ha gate babiri bakubinga niye shonga kikamuretera kwato umwana abandi yamutuma umwana wo wari kwezarra yabiye umwana wa mukuru we yamutasiyo umuntu ngo kuzo wishento bamukuriki bamukoze. So ladies and gentlemen, I'm Peterson MA ndi umwe habishongozi baburinge bizoba kwesha muri bishongoro byenjiri Levi abiratari mushongozi wa gospel umushongozi wa gospel takukorecho. God bless you. Nobale echo waguze cya muheru na nakigamberoho na izobe ryo tuyine bintu bibiri ebyo shongore bitari mu culture muza ko shongorwa live kandi ebyo shongore biri mu culture bigiza praying with flash. Yeah.